dužan? Kralj. Ime? Aleksandar. Kralj Aleksandar. Rodio se 18. Bilo je popularno. Boga mi, kaže general da biraš. Biraj. Idemo. Nama baš treba bazen. Pa bazen je bio tu, Alisa, kad je kuća sagrađena. Tu je dobro naša Sanktopurca. Da li se hitila ili opala, ostalo je nerazjašnjeno. Što je bilo 926? I Kojivice i Marice. Od parka desno pa po stubama. Lako je. Lako je kad znaš po gradu, kad ne znaš nije. Kupila sam najbolje što je bilo u Njemačkoj. Viš da nisu koji sveti. Ja to ne bih nikom preporučila. Sve dobro. Si bio pametniji od svih uvijek. Svaki drugi dan sam bio ovdje kod vas na ručku. Uja, kad ima puno ljudi u kući. Je, pa gdje su onda ljudi? Otišli su, tata. Samo smo mi još. Tata, hoćeš ti pojesti nešto? Graha bi malo. Pa nema graha, tata. Oprosti. Koliko se sjećam, obožavala sići tamo. Jesu, zato što su mi penzići plaćali čokoladu. A nakon me pa Karuša svako malo skretala s tema. Normalno. Jao, taman pred smrt me pita. Vlado, spavaš? Vlado, spavaš? Više ne spavam. Meni veli da Da, nije. veli ti, ja ti veli. Daj mi pusu. Vlado, bit će sve u redu. Hoće. Ma jasno.